Kedam tang therapon ni phai thom kebra isiar ni Jesu Kristo ki thipen ki thur thu arni bacheton dunsi Karbi Reform Presbyterian Church thi hek pen KRPC along rensing be hin pen ki tokmati kilun pon arnam ki rualun jirni kangpu pon lunjir kangpu mai long KRPC along pastor chitong dunsi lunjir kangpu sai deng pon lo an parta monduli si an chitong dunsi lunjir ki tokwek rensing be phan la an susik akang tui ang deng an kapalun dun thek je phan arnam along hirjumi hang pi pon rinti Rensing be hin pen kapachini pon atengke nilikilun alunjir laki jirni isi ki hindi alunjir lapen isi bang ke Nepali alunjir hindi alunjir amen ke Yehowa mere Prabhu lapen Nepali alunjir amen ke turi awaj lajirni ta pini Jesu Kristo ki chipen ki thurthu arni pacheton ponsi ingpu pon tanglo pusi pachini pon madu abang phu abang phi sita me ajat asai leklem ji sita kabar I abang donang ji athe nilisita me ke thek o ke do o kachini o pen le lunjir kaponda kali nili kabar I pensil lunjir kabonda pon lasi kadokawe sita me bor I pensil klem dam nang ji pusi ningji pon pen pachini kenang sod nili ayoding ulo nili labang so lun ka studio long nili ka chipidam la so se sidame ana porani bangani li por arni talo ni phana so nang ke bank ki phan ko ma sinili ayung open stame non pini ansi labang so lun nili ingpu theklo asi labang so lun bang ke yearni do pini kang pu pon ituma pastor lo dagni tuma pastor alang ni tum pastor erke terang alang le pensi ni labang so lun ingpu lo labang so lun ke isi bang ke hindi alun lapen ke isi bang ke Nepali alun lake kebelum abang te non itum Christian atum kangdu kardom alun sinili labang solun ke nili toglo lapen ke Harsing Ronghang report KTV News